Hallelujah. So far. Gracious God. Blessed be the name of Jesus. Takes away the sins of this world. Father, we come and we honor you tonight because you are God. And like you, there is no other. And we give you praise and we honor you tonight. Yet I give you praise. I humble myself tonight, Father. I humble myself, Father. And I pray that you take the stage, Lord. And that you have your way. It's not about me tonight, Father. It's all about you. So when I'm back here tonight, Lord, I pray that you can take your glory and have your way in this place, in Jesus' name. Amen. Ek is maar stout my sies, ek very goed om te doen en heilig musiek sê. So forgive me for the emotions. En ek gaan vanaand so 'n bietjie praat oor emotions. So greetings Apostle Cliffy, Apostle Sandy. I honor the Lord for this opportunity. Ek vat dit nooit ligter as ek by 'n pulpit moet staan nie. Want dit is 'n baie swaar opdrag wat die Here op 'n mens sit om te kan staan en sy mense te kan of bemoedig of kan preek of whatever. In my case tonight I will be teaching, so I'm going to ask that you walk with me. We're not going to run tonight. Apostle, ons hardloop hier in die kerk. Kyk hier, so hardloop ons dat jy moeg raak. Dat is baie kere wat ek so moeg raak, nee, dat ek so dag of 2 moet wegbly. Because I need to eat. And I promise you, nou die Sondagoggend, toe kom Gerald alleen kerk toe. En my declaration, Apostle Sandy, was, ek het nog nie klaar geëet aan allerlei borde kosie. Ja, ek dink you guys understand what I'm saying. Ek het nog nie klaar geëet nie. Ek onthou Apostle Cliffy, daai tyd toe ons nog by Heartbeat gewees het, Jenkin het by my in die huis gebly. Sorry, I'm just laying foundation. Ek by my in die huis gebly. En Jenkin just came to Christ at that moment, at that time. So dan is vast, hy kind vir 3 weke. Daar sit my kinders, dan moet ons allerlei borde kos vir hom so opsteek. Want as hy in die fase kom, dan het hy stelselmatig allerlei kos op. En on Sunday last week, die Sondag wat Apostel gepraat het van die 153, toe ek mos sê hierdie. I was still busy eating the other food. En ek sit daar by die tafel. Mense dink seker ek is mal. But I'm eating the word. Because ek wil nie bloated raak nie. Ek verstaan ek is bloated raak. Ek wil nie my oor eet nie. Ek wil versadig raak, maar ek wil hê die kos moet egalig inbeweeg in die plekke waar hy in is. Amen. So ja, dit is net gou wat ek wou sê. About ek lag want dit is 'n ding die wat Apostel op ons sê. Ek weet nie wie gaan na my minister nie. Ek weet nie wie gaan part is van die 40 revelations nie. But this is a joke, Apostle, ek gaan jy nou kyk. Apostle, this is a joke. I just want to tell you this. It is honestly something to zoom into. En my begroeting vanaand is met dit. We have an assignment. And the assignment is much bigger than we think that it is. You see, this church is going through metamorphosis. It is the emerging of the emerging. Catch me in the spirit if you can. At this very moment in Quorum, we are emerging from, out of, and into. We are emerging. It's the whole issue of Jacob becoming Israel. It is the whole issue of Abram becoming Abraham. It is Sarai becoming Sarah. Dat is wat ons nou hardloop. As die butterfly, as die poppy, is dit 'n poppy, né? As die poppy wat transformeer in die butterfly. As 'n proses, but it's a process of many forms. En ons
ons moet kan saam beweeg. Ek sê vir julle vanaand, whoever is here tonight is coming with us. We are emerging. We are moving. We are going into. You see, within the saints, en elke gelowige man van die Here, vrou van die Here, sonder titel, met titel, of whatever. En elkeen van ons is dimensies van God se glorie. En elkeen van ons is daar streams of living water. En elkeen van ons is a fire that needs to burn, to ignite this world. You see, when I speak about dimensions, dan praat ek van, kom ek begin gou by die Here. Jy sien, wanneer ons by die Here kom, dan is die eerste dimensie, evangelis, ek bly by jou spirit bin, en dan jou spirit. Die eerste dimensie van ons faith, en dan, die is die dimensie van die outer courts. Hardop saam met my, catch me in the spirit. As die outer courts, as wanneer ons bekeer nou, ons word nou kinders van die Here genoem. As die eerste dimensie van ons geloof, dan staan ons daar by die deur. Ons staan daar by die deur. En dan, soos ons aangaan, dan kom ons, wat is die naam, Sassa? Dan kom ons op die plek van Roselde. Dan gaan ons in die inner courts in. Dan kom ons en vat ons die mic boldly. Dan getuig ons van die goedheid van die Here. Dat is die tweede dimensie van onze maturity wanneer ons na die Here toe kom. Which means we are evolving into something else. Kom nou, hardop saam met my. Dan kry ons die derde dimensie van onze maturity in die faith. That is the holy of holies. Nou die derde dimensie is waar al die goede uitkom. Dit is waar die substance. Julle is nog eens aan met my. Dit is waar, ek gaan my jacket uitdruk. Miskien denk julle, ek is te formeel. My jacket is stik en is nog nie kry nie. Anyway. Hardop ons saam met my. Die Holy of Holies is die plek waar ek nou inkom hier in die presence van die Here. And now I have legal access. Legal access to speak the things that is not just as though they were. As 'n dimensie van geloof. Ek is nog nie besig om te preek nie. Ek sê met woordie. I'm just laying foundation. Because I need you to get to the point where you understand what is your responsibility. Ons gaan nie weer net saam maar because there's 153 fish that is coming that needs our capacity. En jy as 'n man en 'n vrou van die Here, moenie jouself so kort kyk nie. Jody nou die dag gesê, Andreas, toe maak Jessie, toe sê sy, Jessie onderskat my. En ek dink die kind verstaan nie wat ons onderskat nie. Because Jessie geef haar te veel pap. Sy like nie baie pap nie, maar Jessie het te veel pap gegee. Toe sê sy, Jessie onderskat haar. Nou, as jy, ek gaan gou hier praat. Hierso, die nuwe mense. As jy gaan toelaat, dat die mense hier binnekant jou onderskat, because jy nou net by die Here gekom, dan gaan jy agterlaat, because we are running together. En ek spreek het vanaf aan activating within your spirit the depth of Jesus Christ, so that you will handle for more. Amen. Now, the Holy of Holies is 'n ander plek, because the Holy of Holies gives us freedom. It gives us liberation, so that when we come in here, we understand who we are in the presence of God. Partykeer is het moeilijk, en partykeer is het makkelijk. Maar dan sing Sister Jessica, silence the noise in my mind, Lord. Because hier in onze mind is waar die battle is. Maar ek gaan saam met julle na Johannes 21 toe. Ek gaan my assignment achterkom. Ek het gesê, ek gaan obedience is in die seisoen. Nou, die wat my ken, weet ek is 'n rebel. En ek is regtig 'n rebel.
maar ek probeer om nie meer rebel te wees nie. So ek probeer om al die assignments wat vir my gegee word na te kom. Because Pastor Jessica, you know what? There's no way that you can be elevated and given a new assignment to go into the new place without following the previous assignments instructions. Nou soek ons na 'n nuwe plek, Prophet Kyle. We are looking for increase. We are looking for elevation. Maar die werkie agter is nog nie klaar nie. Can we understand? Are we learning tonight? I'm teaching, I'm not preaching. Ek gaan my bes te probeer om nie te preach nie. Ek het 'n hele boek geskryf hier. Hy sê so klomp scribbles. So ek wil gehoorsaam wees om alles te execute wat die Here vir my gegee het in my gees. So ons is by Johannes 21 en as iemand wil mooi lees, ek kan vanaand my apostel hou en ek kan sê lees asseblief vir my Johannes 21. Johannes 21 vers ons kyk of dink is vers 6, ons kan daar begin. Of kom ons begin by Johannes 21 vers 3 van dis waar ek wil gou begin. Die staan, my Bybel lees nie lekker nie. Ek gaan my Engelse Bybel gebruik en my Afrikaanse Bybel, because there's a point that I want to bring across. Thank you, Prophet Estelle. John 21 from verse 3 reads as follows. I'm going out to fish, Simon Peter told them. And they said, well, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but the night they caught nothing. Verse 4. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Verse 7. Then the disciples whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him saying, it is the Lord, he wrapped his outer garment round him, for he had taken it off and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, but about 100 meters. When they landed, they saw a fire and of burning coals there with fish on it and some bread. Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153, but even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, come and have breakfast. None of the disciples dared ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to the disciples after he was raised from the dead. 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all the things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where do you not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God.
Then he said to him, "Follow me." Amen. That was a mouthful. Nou, ek het die Afrikaanse Bybel gebring en ek gaan stukkie deurgaan. But please forgive me. You don't have to, but please I'm asking for you to forgive me as ek te Engels praat. Nee? So ek gaan my beste probeer om albei kant te gaan. But ja, kan julle my vergewe? Amen. Ons gaan begin deur gou background te gee. Because I need you to understand where we are going. In die story is Petrus en die ander disippels op die strand, reg? Hulle is op die strand en hulle sit daar en wie weet wat in hulle koppe aangaan. Maar ek kan gou raai wat in Petrus se koppe aangaan, because that is where I want to start. Because somehow some of us can relate to Peter. Hello? Amen? Amen. Right. So, at this very moment, Peter is going down a rabbit hole. Peter dink nou nog, ons weet hoeveel daar die tyd dit is, maar Peter op die stadium dink nou nog aan die foute wat hy gemaak het. Peter het Jesus verloon. He denied him. Staan by die vuur, lekker staan in warm maak, en hulle sê, is die nie die guy wat saam met hy geloop het, wat ons gekruisig het. Is die ou nie? En hy sê, I don't know that man. 3 keer gebeur het. So Petrus, luister gou, waar is Petrus? Petrus is op 'n plek waar hy dink, what if I said, I know him? What if I really just became bold in who I am? So he's beating himself up. Hy gaan nou, as jy Petrus se gedagte ken, dan sal jy verstaan. Nou as jy jou eie gedagte ken, dan gaan jy verstaan waarvan ek praat. Because daar's tye in ons lewe wat ons 'n fout maak, en elke keer bring die enemy die fout tot ons gedagtes. En dan allow ons die thought om heeltemal uit plekke te spiral. En ons entertain die gedagte. En voor ons weet, het ons die hele nag wakker gelê en geworry en gewens en nie gebid nie. Ons is so eerlik. Ons bid nie. Ons worry die hele tyd oor dit wat ons verkeerd gedoen het. En daar is 'n spirit. Daar is 'n demonic spirit. Gaan ek al wees sê. Daar is 'n demonic spirit. That is not of God. Daar is 'n spirit wat kom, yes, om jou vas te hou in die plek waar jy nie veronderstel om te wees. So hier sit Petrus en die ander manne, en Petrus sit en dink aan die goed. Ek weet nie wat die ander ouens gedink het. Maar Petrus op hy staan en sê vir homself, ek kan nou met die goede dink, die goede maak my moeg. En hy sê vir die ouens, ek gaan nog gaan visvang. Hallo? Hy sê vir hulle, ek gaan nog gaan visvang, and then he walks away, en die ander sê, ek gaan saam. Now imagine the state of mind with which Peter was now going into the water om vis te gaan vang. So nou spandeer hulle evangelis 'n hele nag hier op die water. Hulle soek vir vis. Maar hulle soek vir vis, but the state of mind is not in alignment with the God that wants to provide. What am I? Nou soek ons aan provision, maar ek worry oor dit wat ek verkeerd gedoen het. I am trying to find a way to support myself. I'm trying to find a way to, ons hustle mos, nee? Ons hustle die hele tyd. En ons hustle, en ons kom nooit in die Holy of Holies nie. Because ons hustle die hele tyd, en jy bly aan die deur. Want jy besef, everything is locked up for you here, maar dis die punt. So nou is die guys heel nag op die water. Toe die dag breek raak. Ek like die Bybel. Ek like hom net partykeer. Maar die Bybel sê, hy sê, toe die dag breek, net na dagbreek, het Jesus daar op die strand gestaan. Maar sy disippels was nie daarvan bewus nie. Dat hy, kom ons mag net na dagbreek, het Jesus daar op die strand gestaan, maar sy disippels was nie daarvan bewus dat het hy is nie.
Hy vra toe vir hulle, luister gou hierso, en ek wil hê evangelis moet word. Kinders, het julle nie gehad iets om te eet nie? Luister ook klonk dit. Ouens, julle nie op visiekie daar nie? Is vir sy man, ne? Imagine as in Saldana. Ouens, as hy nie op visiekie daar nie, moes jy daar gevang. Right? And what proves to me the state of mind that these men were in? Hoor wat sê hulle? Jesus vra kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord vir Jesus was net nee. Hulle antwoord is net nee. Nou as iemand sê, manne, as hy nie op visiekie nie, gaan sê, hey, ouens, as sware binneke. Because your spirit is in the right place. Jy weet, as vandag net, want jy net gevang het, maar morgen gaan het weer uit is. But because you are in a hopeless situations, jy staan nou op moed verloor as 'n vlaktes. Jy het nie hoop nie, as niks wat in jou in gebeur het. En hier vraag iemand nog vir 'n visiekie. En die antwoord is net nee. Most beautiful thing that can happen in this portion of scripture is this. Onthou ons praat nog steeds van die disciples. Ons praat nog steeds van die manne van die Here. Hulle sê daar is 'n visie. En Jesus sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant man. Manne, gooi maar die regterkant, julle gaan sien, julle gaan kry. And without hesitation, they followed the instruction that was given from the shore. Nou, hoekom? Ek trying to understand, hoekom? As hulle moederloos en hulle antwoord nie op die manier, maar toe hulle die instruction kry, toe doen hulle wat hulle sê. Kan ek julle sê hoekom? Because the word that was spoken from authority. The word that was spoken was a word that has the ability to change the directive of who you are. It was a word that changed everything concerning their destiny. It was hier sommer so woord. For that reason, they heard God in the third dimension of their faith. Because he wasn't speaking to the moederloos. I think when die manne gepraat het moed verlore sy vlaktes gesit het. He spoke to the men that he called in Luke 5. Hy het gepraat met die manne, sê, so wat die Here met ons praat, in ons situasie, evangelis, dan praat hy nie met ons mind waar ons is nie. He speaks to our spirit because our spirit knows how to connect and respond to the holiest God. Ons kaplike hande. Ek wil julle rebuke ook so doen. Because somehow, as ons onsself align onsself met die Here, met wie hy is, in sy glorie, in sy goedheid, irrespective of wat ons verkeerd gedoen het. Ons align onsself met hom, dan is het makkelijk dat hy 'n woord spreek, en ons hoor het op hy level. Julle kry my nie. Want as, you see, as ons verstaan wie God is, dan maak het die saak aan ons gesê. As ons verstaan wie Jesus is, dan maak het die saak waar jy jouself bevind. Jy kan onder in die rabbit hole is, in die donkerte. Nou luister gou eens so. Wanneer Apostel praat Sondag van, of is het verlede week, het hy gepraat van, ons gee saad vir die saaier. Nou vat die saaier die saad, en dan sit hy die saad in die grond. Dan sit die saad in die grond, dan maak jy hom toe. Whichever way, of hy met sy vingers toe maak, en of hy hom toe maak, nee? Hy maak hom toe. Maar wat gebeur met die saad? Hy saad is alleen aan die onkel. Hy saad het die clue wat nou aan met hom gebeur. Hy saad weet nie wat rondom hom aangaan. But the seed has to trust
the process. He has to trust the process. And we need to get to the point, to the place where we trust the process. Because of this stadium van die geveg, sit Petrus, Thomas en Johannes aan 'n plek van miracles. Nou kom ons double gou terug. Hoekom gaan die manne dan nog gaan vasvang? Hoekom gaan vang hulle weer vas? Die manne is mos genoeg gewees en hulle kan saam met Jesus klomp goed gedoen. Hulle het 'n klomp goed saam met Here gedoen. Hulle het amazing goed gesien. But when we are in the place of struggle, in the place of difficulties, in the place of confusion, dan hardloop ons altyd terug na die plek van familiarity. Ons gaan altyd terug na die plek wat ons aangewoond is. Ons vat dit gou huis toe. Ons gaan altyd terug na die vleispotte van Egypte. We double back. Maar toe ons kyk gewoon wie Jesus is. Jesus is van hy soorte boys, wat jou nie los. Hy gaan in hy rebelhoude. Hy gaan in hy grond en hy wil die saad lê. En hy speaks life. And life in abundance. So, toe hy met Petrus praat, he spoke life directly into his spirit. Stap hom verder. Hy gaan verder en hy nooi hulle uit. Hy nooi hulle uit vir breakfast. Nou dan Petrus, die guy is serious, weer die ou wiespekke, ek het hom aan deny. Maar as hy gaan, hulle eet maar nou toe saam, hulle saam geëet het, is hulle bewus van die feit, dat Jesus die omgee, oor wie hulle is, wat hulle gedoen het, en waar hulle vanaf hulle kom het. Jesus is net interested om hulle terug te vat in die plek van realignment, terug te vat in die plek van restoration. Nou kom ons praat oor die drie dimensies wat ek hier sien in die spirit, apostel. Kom vers 15. This is beautiful. This is what triggered a lot of things in my spirit. Jesus vra in vers 15, vra die Here, Simon, seun van Johannes, wie jy my lief? Hy sê nie, hy sê nie ek het jou lief nie. Hy vra Simon, seun van Johannes, het jy van Simon antwoord en hy sê meer as ek het is. Here sê, het jy my lief meer as ek het is. En Petrus sê, Jesus, ja Here, jy weet dat ek jy lief het. Dit is die eerste gedeelte, hy sê, Jesus sê vir hom, gaan verzorg my lammers. The restoration in the first dimension of your faith. God restores Peter in the eerste level. Die eerste level. En die level waar hy gaan praat met die 153 nations. It's the first level of his restoration. First dimension of his faith. Run with me, catch me in the spirit. Jesus gaan verder in vers 16. Hy sê, Jesus vra om die tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ek dink die ou wil seker maar nou vra vir homself, hoe vra ek hy my dan nog weer? Maar hy vra vir hom en hy antwoord, ja Here, ek het die lief. Ja Here, jy weet dat ek jy lief het, antwoord Petrus. En Jesus sê vir hom, wees 'n herder vir my skape. Hoor gou hier. Petrus in die eerste level van die first dimension van die restoration needs to feed the lambs. En die tweede dimensie van sy restoration gee die Here op hom autoriteit, want hy sê nou vir hom as jy
'n herder van my skape. So hy elevate hom. Hy elevate hom aan die volgende dimensie in leadership, responsibility, adding, as hy apostle, appointing him into the place they're supposed to be. So hy is nou nie 'n prophet Gael, net 'n fisher of many. Hy is nou nie net 'n fisherman van mense nie. Hy het nou 'n elevation gekry. Sure. Gaan verder. Hy sê Petrus. Voor die derde keer gevra, hy sê, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus antwoord. Petrus het hartseer geword, hy sê, nou is vir die derde keer gestaan. Maar wat Petrus nie verstaan nie is, hy het Jesus 3 keer verloor. So Jesus moet hom 3 keer restore. So die derde keer word Petrus hy word, my mind is groot genoeg om my woord te gee, maar is so woep. Hier word die man wat hom verloon het, word hy nou in sy destiny ingestoot. He throws him into his destiny. Hy gooi hom in sy destiny in. En as gevolg van die restoration, man van die Here, Peter becomes the bold man that speaks to God's people on the day of Pentecost. As die eerste revival. Die eerste revival. Gee die Here daai man. Beautiful to walk with Jesus. En die Here wil ons uit ons current dimensie uithaal. Jy sien, as 'n plek van preparation en is 'n plek van ready, jy moet ready wees, maar jy moet die requirements moet jy kan handhaaf. Wat is die requirements? Die requirements is dit het begin toe Jesus sê feed my sheep. Daai was maar net die evidence van die obedience. Maar hier is dit belangrik. Die instruksie was gevolg. En die instruksie het die pad opgekap vir Petrus en sy destiny. So, ons ken maar wat ek het op my status gesit, maar ek het het op TikTok gesien. TikTok, ja. Prophet Gael, ons kan bid en ons kan vas. Ons kan hartskree in die kerk. It's good to do all of that. But it means absolutely nothing if you cannot be obedient. It means absolutely nothing if you do not know how to align yourself with purpose. Julle, die alignment is Jesus' responsibility. Die alignment is God's responsibility. Die alignment and instap in purpose, no, that is your responsibility. It needs to come from you. Dis net sekere goed wat apostel Sandy van my kan doen. As net sekere goed wat apostel Cliffy van my kan doen. As net sekere goed wat Prophet Gael van my kan doen. As net sekere goed wat die worshiping van my kan doen. The other things are my responsibility. If you want to go to the next level of grace and faith, you're going to have to step up. You're going to have to step out of your own mind, out of your own rabbit hole.
in Christ. In Christ. Because how moet jy nou die stem hoor wat die instructies gee? Jy moet die stem hoor. En om die stem te hoor moet jy op die regte plek is. Laaste ene, ek gaan nou klaar maak. Ek like begin. Die laaste ene gaan ek klaar maak. Petrus en die ander manne het besluit om terug te retreat, nee? Guess what? Was part of purpose. It was not a coincidence. Dit was iets wat toevallig gebeur het. Dit was alles orchestrated in the Holy of Holies. It was so orchestrated because Jesus had to show them something. So hy kom op 'n gemeene plek because he wants to show them. Hy tyd in Lukas 5 en vandag sy WhatsApp groep. Sy WhatsApp groep. So waar jy jouself nou begin bevind in jou weg hardloop wat jy sê, kom ons praat vir die waarheid, evangelis. Ons hardloop weg maar ons sit in die kerk. Jy sê hulle is aan mense wat die kom. Sê hulle, is die domme nie. Is die ander mense. Maar ons hardloop weg. There's no way that I can preach this message. I'm not qualified to speak this message. The thing that qualifies me to speak this message is because I've walked this message. I come from that place. I speak from a place of God coming into me to speak to my destiny. Because ek is die eerste een wat hardloop. Ek hardloop. Because I understand the grace. Hulle sê lekker nie. Hulle sê versonde nie. Because wat ek moet jy harde klippe kou. Because ek, as hy my sê, ek het 'n self-sabotage knoppie. Ek het 'n knoppie wat ek druk en ek self-sabotage. Ek ran al my eie planne in die wiele. Because of fear. Apostel het met my gepraat Sondag. When he said, Jesus is coming through the doors. Because me, I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. Kasi niya ba? Kasi niya ba? Because of the thing about that stepping out in boldness so that we can walk in victory. As in, yung next naman you know what, ik ga weer reclamen nou, ik ga weer reclamen. Victory was, we had for the victory gehad, hy tyd al, toe Jesus die sleutel gaan haal het in die doderyk. En toe kom hy en hy maak 'n spektakel van die duiwel. So wanneer ons besluit om te lyn, en die duiwel niks op ons, want dan sê spektakel. Ons gee hom krag. Ons gee ons autoriteit vir hom. Ons laat hom toe om te steel, te roof en te destroy. Nie net in ons eie self nie. Because if I am out of alignment, my children are out of alignment. If I am out of alignment, my husband is out of alignment. If I am out of alignment, die mense wat ek, die 153 wat ek my loins het bekom, is out of alignment. Dis hoe groot dit is. Understand the assignment on your life. The Lord bless you.